Om Swastiastu. Rahaja wengi idodane sane mirengang tutur puniki indik pura melanting pulaki. Titiang kari melajahang rago yening wenten idodane sane nenten menggaring kayun titiang nunas pengaksamu. Indik tato titi base akeh kekirangannya nih titiangnya kupang tangan angayu bagyo yening wenten kritik utawi saran anggen titiang serana menahen rago. Dumugi tutur puniki wenten wigunanya nih. Tutur puniki kesalin base saking babatbali.com. Singgih tabik pekulun ide peranda sakti waurau, ide dang yang biang ketut keniten, ide diah ayu swabawa, lan ide pangeran bajra sane sampun mokse. Titiang jagi mirdartayang indik pemargin ide betara, dumugi titiang nenten keni cakro wibawa ide betara. Yening wenten iwang atur antuk ketunaan titiange, titiang nunas gengreno sinampura, tur matur sisip. Ring pemargin ide tabik pekulun ide peranda sakti waurau nyujur jagat Bali rabin ide dang yang biang ketut utawi loktak maaran dang yang biang padmi keniten saking Belambangan. Ide mobot ageng lelah pisan nyantos dan presiden ngangkat cokor ide memargi riantukan tetujon kari doh pisan keailingan tetujon pengrau tabik pekulun ide perandodang yang nirata ring Bali dahat ma utama ide mata timbang ring mana nenten je becik ngelaliang tetujon sane dahat utama ngutamayang keluarga utawi rabi sane mobot ageng. Ide pranda ngemanahang jagi ngenahang merarian rabin ide abos-bos kerombo sarang sisyan ide lan okan ide sane istri asiki sane mepesengan diah ayu swabawa. Putran-putran ide sane siosan sane nenten lelah nyarengin memargi nyujur tetujon. Ide pranda maduwe panumaya sareng rabin ide jagi mewali ngerereh ide yening ide sampun maduwe galah sane becik. Mekudang-kudang sisyan ide pranda nyarengin pranda istri. Mararean nyantos ide kena sekadi jati-jati mula. Santukan ide peranda istri suwe ketilar antuk ide peranda lanang ide peranda istri ngarianin carik tegalan kriya. Sinambi ide ngicenin kaweruhan utawi ilmu majeng wadwa ring wewidangan drike. Ide dados tatuladan utawi contoh antuk wargi
sane mapeumahan drike. Kesuwen-suwen akeh wargi sane rawuh tur mapeumahan drike nyantos makudang-kudang siu wilangan. Riantukan kesaktian lan kewikanan ide sami warga drike bakti satya sareng ide. Warga drike nyengguh ide peranda istri meparat empu biang sat make biang sami warga drike. Ten suwe ide ngembasang putra sane dahat bagus pisan. Sang rare keicenen aran bagus bajre. Manut kadi penunasan ide pranda lanang utawi tabik pekulun ide pranda dangyang nirarte. Putra nide sane istri sane maposengan dia ayu suwabawa sane nyarengin biangyane marerian ring wewengkon punika sampun dhuwur. Ide dhuwur dados sang mraga istri sane dahat-dahat pranyan, wicaksana lan meswabawa. Saking prerain ide medal sunar swabawa kepemimpinan. Swabawan ide ngelangkungin yusan ide. Ring tangan ide sane halus pisan, napi-napi kegambel dados mecikang. Kesuwen-suwen ide dados genah metaken indek pikobet warga drike. Ide maduwe kewikanan sane mangan utawi cacep pisan ring madolan. Ide maduwe pitekat sane pinih utama nguwantu saposira sane matumasan ngererehang barang-barang sane becik pisan. Mangde ngicenin barang-barang sane becik katur ring sang sane matumasan. Sedereng sang sane matumasan rawuh barang-barang sampun sayage. Benjang pungkur sang sane matumasan apisan dados langganan. Ring wewengkon dia ayu swabawa lan biangyane kesuwen-suwen ngakeh-ngakehang saudagar rawuh mrike madolan utawi matetumbasan. Genah drike dados genah perdagangan sane ramya pisan. Nanging penyantos pranda istri inggih punika dangyang biang ketut utawi dangyang biang padmi keniten nenten mikolihang riantukan suwe sampun ide pranda lanang nenten rawuh. Dia hayu swabawa sedina-dina ide munggah ring taru sane luhur utawi sinambi meayun-ayunan melanting. Nyantosang pangrawuh ajin idane. Seantukan sedina-dina ide munggah taru ageng tur melanting ring carang taru, wargi drike ngicinin parat diah ayu melanting. Biang ide genah wargi nunas baos utawi pitulung keicenin parap dados empu alaki. Sane maduwe arti sang mraga wicaksana sane sampun merabian. Nanging rabin ide kantun lunga doh pisan. Sampun suwe sasih memargi wenten iwang kayun utawi salah paham.
Ide prando istri lelah nyantos pengerauh jiwan permanan ide inggih punika Rabin lan putran ide siosan sane dahat ketresnain ide. Dan wenten orti ide dahat pisan sungsut kayun riantukan ide pasah sareng Rabin ide. Ring pemucuk sungsut kayun ide prando istri ide metetangisan ring merajang sinambi ide nunas mangde keicenin panugrahan mangde ide dados nyantos sang merago Rabi sekayang-kayang tur nenten lingsir-lingsir. Pinunas ide mapikoleh nanging ide betare ngicenin uger-uger utawi syarat sane abot pisan. Ide prando istri empu alaki lan sami warga drike nenten keni katadaan tuk ide betare kale. Nenten sedel lan nenten lingsir-lingsir utawi urip sekayang-kayang. Nanging nenten wenten jatme presiden nyingakin ide lan warga sane sareng kesamarang. Ugar-ugar punika keicenen antuk ide betare mangde wargi siosan nenten iriati nyingakin ide maurip sekayang-kayang. Tati te nyander tur mekuub wenten krebek. Duh punika wantah sasih endang utawi panes tur nenten wenten angin ngelinus. Wargi empu alaki musne nenten kecingakin antuk jatme ring sekala. Pinunas ide prando istri tuah tanda-tanda tresno lulut asih sareng Rabin ide. Urip sekayang-kayang utawi hidup abadi anggen nyaur penyantosan medulur tresno lulut asih. Ide pranda lanang tabe pekulun ide pranda sakti wau nyengguh Rabin lan okan ide sampun mokse. Ide pranda lanang ngregepang yoga semadi tur mokse ring delot bali ring luhur watu suung. Jiwan permanan ide pedanda lanang inggih punika Jiwan permanan ide pranda lanang inggih punika yang padmi keniten nyarengin mokse kairing antuk okan ide san istri inggih punika tabe pekulun dia ayu suwa bawa melanting. Dan suwe malih okan ide sane lanang sane maparap bajre sang ratu samar. Genah punika loktah utawi kejanoloke pulaki. Dia hayu melanting melinggih ring pura melanting. Pangeran Bajra sang ratu samar melinggih ring pura kawat dados pangeran mentang yuda. Sane adil lan wicaksana antuk pemutus ide yening wenten perkara. Biang sarang kali okan ide kelinggihang ring akeh pura sane mapesengan ratu niang lingsir. Dewa ayu melanting lan ide bagus ratu samar. Ya diastun ide sampun mokse dia ayu melanting tan reret nresnanin lan ngicenin amarta sami saudagar utawi dagang sane milihang barang becik katur ring
sangsane matumasan. Katur ring sangsane jagi matumasan ring dijeje madolan. Sane setatu jujur maadolan kewantu antut betari manik mencar. Sapo sire sane maadolan nenten jujur nenten poleh panugrahan itu.